Courage. Mwongeye kwirirwa nshuti bakunzi ba siporo aho muherereye hose ku isi, ndakuramukije cyane wowe wakoze subscribe kuri Arena Sport News. Uyu munsi rero turagarutse tuje amakuru ya siporo, na amakuru ya siporo ubona yuko ari kwiganzamo ibigendanye na transfer ziri kubera ku mugabane w'Uburayi. Ni transfer ziri kubera ku mugabane w'Uburayi ziteganywa kuba zifunga ku itariki 2 saa 6 y'ijoro, bikazaba birangiye. No kuvuga ngo ama equipe azaba atarabona abakinnyi yifuza, gahunda zaba zirangiriye aho ngaho, dutegereze muri sama y'uyu mwaka. Tudatinze rero reka twerekere muri equipe Arsenal. Ni equipe Arsenal iri kuvugamo amakuru menshi atandukanye, ariko amakuru yibanda ku cyase aganisha kuri ba rutahizamu bayo, nyuma yuko equipe Arsenal izanye umunyabrazil Gabriel Jesus imuvanye muri equipe ya Manchester City. Uwo munyabrazil akaza aje gukemura ibibazo by'ubusatirizi muri equipe Arsenal, ariko mu by'ukuri ntago byabashije kumuhira nyuma yo kugira ameforume gatoya, ariko ahatangiriye gusa nkaho azana imbaraga n'imbaduko kugira ngo abashe gukinira cyase gutsindira ibitego equipe Arsenal. Ntibyabasha kuba byamukundira, aza kugira ibibazo by'imvune. Ni ibibazo by'imvune yagize bigomba kumuhagarika mu gihe kingana n'ino sezo yose, bikarangira atabashije kuba yagaruka muri equipe Arsenal. Equipe Arsenal rero iri gushakisha abarutahizamu batandukanye nyuma yaho itabashije kubonera umusaruro muri uyu mukinnyi. Ni equipe Arsenal yagiye ivugwamo ba Benjamin Seseko, ariko uwitwa Fabrizio Romano aratubwira yuko equipe Arsenal itigeze ibasha kugira ibyo ibasha kuvugana n'uyu mugabo. Hanyuma equipe Arsenal iza kwerekeza kuri umukinnyi witwa Alexander Isaac kuva muri equipe ya Newcastle, ariko Newcastle irabyanga, idirira yanga bitewe nuko no mukinnyi nabo bagenderaho kandi bakeneye kugira ngo byibuze abasunike bareko babasha kurangiza champion babasha gukina imikino yo ku mugabane w'Uburayi umwaka utaha. Naho ngaho rero Arsenal iza kwerekeza muri equipe ya Aston Villa. Equipe ya Aston Villa ishakamo uwitwa Duran, ariko Duran nawe equipe ya Al Nassr nayo iza kumuganiriza, nubwo ibiganiro nawe ubona ko bisa nkaho bikonje bitarimo biratangwa umusaruro mu buryo bwihuse. Ubu rero amakuru agezweho na y'umwataka wo muri Aston Villa n'ubundi witwa Watkins, umwataka w'imyaka 29 umwongereza. Equipe Arsenal iravugwa yuko ishobora kuba ndetse yabashije no kuba yatangana na bid yayo, ndetse iyo bid ikaba ari ya miliyoni 64 equipe ya Aston Villa ikeneyemo, ndetse bikaba binavugwa yuko hateganijwe kuba na medical test ishobora kuba bamaze kuyiplaninga igihe izabera. Urabona ko rero muri rusange n'umwataka ushobora kuza mu equipe Arsenal akabasha kuba yatanga competition ku mukinnyi witwa Kai Havertz, ibitego bikabasha kuboneka muri equipe Arsenal, bityo equipe Arsenal ikaba yakwizera yuko byibuze ishobora kubasha guhanganira igikombe na equipe ya Liverpool ubona nayo idakuraho gutsinda umunsi ku wundi. Hanyuma rero ibyo ngibyo bikaba bikonfamingwa nuko equipe ya Aston Villa yaba yanyarukiye muri equipe ya Chelsea, ikabishakamo umusore witwa Joao Felix. No, nyuma yuko umutoza wa Aston Villa Unai Emery yavuze ati ni umukinnyi mwiza cyane, ubona yuko akeneye gusa kuba yahabwa icyizere ubundi akajya mu kibuga agakora ibitangaza. Ubwo rero equipe ya Aston Villa ubona ko nawe yakonfaminze ikeneye umuntu uza kuza gusimbura Watkins, nyuma yuko na Duran nawe ari kuvuga yuko ashobora kwerekeza muri equipe ya Al Nassr hatagize igihinduka. Hanyuma suwongo gusa uri kuvuga muri equipe Arsenal, ndetse equipe Arsenal irashaka umukinnyi witwa Matthew Tell wo muri equipe ya Bayern Munich. Ni umukinnyi amakipe menshi yo mu gihugu cy'Ubwongereza ashaka, harimo equipe ya Tottenham, ikashakwa n'umukino na equipe ya Chelsea, ndetse na equipe Arsenal nayo ikaba irimo iramwirukanka inyuma. Ariko uyu munsi umuherwe cyangwa se chairman wa equipe ya Tottenham Hotspur akaba yashije kuba anyarukira mu gihugu cy'Ubudage kujya kureba uburyo yabasha kuganira n'uyu mukinnyi, hanyuma kugira ngo barebere hamwe niba ashobora kuba yakwerekeza muri equipe ya Tottenham. Ariko equipe Arsenal nayo ntago irakuraho kubera yuko ikeneye umusimbura wa Trossard. Ubona ko Trossard nawe akeneye umuntu umuha competition, nyuma yuko umunyabrazil Martinelli nawe ubona ko rimwe na rimwe hari igihe bitabasha kuba byagenda neza ku ruhande rwe agatanga umusaruro, ubona yuko equipe ya Arsenal itari mwitezeho. Ubwo rero no kuvuga ngo biteganijwe ko equipe Arsenal nayo ishobora kuba yakwinjira muri kuruse yo gushakisha uyu mukinnyi w'umuhanga umufaransa ukina ku ruhande, ushobora gukina kuri nka rutahizamu agakina ku ruhande rw'iburyo ndetse n'urw'ibumoso. Ni umwana w'umuhanga cyane ku buryo ubona yuko equipe Arsenal
iramutse ibashije kubona uyu mukinnyi ishobora kuba yatanga competition ku mugabane w'Uburayi nyuma yuko nabwo imaze kubona qualification muri Champions League. Nta wamenya ngo shampiyona izarangira gute, ariko nanone na Champions League ubone ko Arsenal ikirimo kandi iri competitive. Arsenal kandi irimo irashaka umukinnyi wo hagati ugomba kuza gufasha abakinnyi bakina hagati kugira ngo imipira ibashe kugera kuri ba rutahizamu neza nta kibazo. Irimo irashaka umugabo witwa Zubimendi kuri $60 Arsenal bikaba biteganije ko nawe ashobora kwinjira muri equipe Arsenal nta gihindutse. Ubwo no kuza gutegereza tukareba uko biri buze kuza kugenda. Gusa amakuru dukesha Give Me Sport aravuga yuko Zubimendi ashobora kwinjira muri equipe ya Arsenal. Ubwo ibyo ngibyo nabyo turaza kubitegereza turebe abwo shampiyona cyangwa se transfer zo ku mugabane w'Uburayi ziri buze kuza kuba zifunga. No gutegereza tukareba ese biraza kuba bigenda bite nyuma yuko Arsenal iri kuvugwamo abo bakinnyi bombi uko ari batatu. Kandi mu by'ukuri urebye urabona ko Arsenal n'abakinnyi ikeneye umukinnyi wo hagati, ikeneye umukinnyi ushobora gufasha Torosari hariya ikagenda ndetse na rutahizamu. Mwakoze rero kubana na Arena Sport News. Amakuru nk'aya ngaya nakagaruka